kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong kocongki. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Uway hybrid lakano buloi opang kapo. Hadian buladi yak umso fruity. Platihit nakaway kedukan hanong ba silong. Yakani lapantip duba Nicholas G. Karnami. Haka pratrik ujaliw aja pun riau. Hadian bulai opdiang. Yakaway ka video na way urang ba. Blaring video bat pa karpang. Kung kajing peninuksa sakipay ba. Pagkadi benda husyar ba batihit. Yakani ka umso anda kasong kalasib. Ulapan pauru yakajing lingo. Pansyam baka tarik bat upanay. Balasong haka umso kadang day haubanay rempang arajaw panriyo. Pagka expiry date lani kapuar kan nangkut la kumno haubanay nailur arajaw panriyo. Halor kani ka jingsyam uba Karnami ula pentipru siya ka Deputy Commissioner of Food Safety Enforcement kakong DBS Mukim. Pancim kya halor kani namar bakum kini ka jingdi ibasniyo ikita bet yaka kot kakya jong kipay ba. Ini por nga one ban pek agni nga dukan balala bakini ki saw teli ki ni ki frutiru ki dan ki customer ki bala 1.5 de kani ka manufacturing date mo but kani ka date of expiry khatlai tarik ubnai September 2008 tek baham tu August 2008 niru bala do ya bapli ki nong di pek ya expiry date kadang ibiang rega mar kalong pas niu ko bala la penora e ka jingma ba khrau ba ki nong ba nong di kham tam ki khna kelum te ngidan ka penguat bania ahlor kene but investigate ngadang persang penguat detail susu nae distributor but akhirnya kepor ngali follow up sah ta biang mah biang leh tiak awak tiak lain betul baik tu haba lapet kumne bat tarik bat en la ibiang mo haba expiry ro la ong ha du bne ndai tarik August arajar arfunro la kane kamar kalong kumne kapni pun hai pun nong thit le la tai la so sangan net ta ka dera ni sepi na mai ni na dah husiar ho dah husiar haba ya bang di daya pek kena bat dah software te ka bahaba ya kirkat bala mandi kan te alor kan ikajing jiang halawan ya kendu ye ikong DBS Mukim ibadai Deputy Commissioner Enforcement jongka Commissionerate of Food Safety benchim khia halor kan ye banle ya ka badon kam halor jong kan ka issue ka be dei bat kan ka fruity drink te ngas ngoban ai ka wi ka jingero ya I banik I balawan ra ya kani ka issue ban pen I ya kani but kum ban pentip lang hang ni ka manufacturing date ka de khat pratarik jong banai March 2000 riu but ka best before date ka de khat lai tarik jong banai September 2000 riu ke la de pin pe ya kani ka packet ka la long puffy but kani kala long unsafe bandang pendon kam ya ka ti nakaliang jong ka department ka Commissionerate of Food Safety ngila sim khia ya kani but ngin le ya ka I ka bedon kam ba iwe follower jong ai ba Peter hagaba I thit tu bim so nam tau khun jong I but tau khun bapli la kumdi to kom so kan ti tan la poi hayeng tau kena wong super kata kom so ti hayeng namar baki lathiet bun paket kum to ti kipet cepo dang long no tin dala pet cepo la I bagala long fungus katuga paket fruity but ila upload ya katuga video ban long kum ka awareness mo ti yang personally message kin yang pek banek ngilap kum kane ti kalong ka ek babu juma ka bakrau ba khamtam ya ki khna mo namar ki ya la ya thiet ya ini ki jingbam jingdi na ki dukan
let's say makile kim datip ban hab dapat kita ki expiry date gini kita ti nga rumut kum ta hiyo de kamar kepala snew ne kum ta mo ti nga follow up ken halor kata tengah klip ni ana i kanu kedukan hai kadang dukan ti kadang koi kedukan hamopat ke bagi thit tengah one page ti nga dalek nang tu kedukan perjaran kan dan sa kumba sausan paket gitu kibala sip kibala at gitu kita trapak sam kila at tengah kli itu tradukan nga hagunu kurkom kini ki mar kilong kumni ki ang tip saba porti tingyo deka babiang andre tang apo katukan sengi kila sip kumni ki dan ki customer belara bat kiwan penpai te iru bapli nong kumu nong de te se im datip benia mo tang ba kai bang solong apa deh din bang lawat benia bahai kitarik lada pipik tu video jonga kitarik kidang biang Namar ke produk ke date of manufacturing bat ke month of manufacturing kadang day benai February arjar February bat ke expiry date day benai September dalam bakla August na September tamu kadang biang kapur te balai gani kamar lek do no teta kamun kabangnya pasok so kala long baki kapakajing kala bende hakta kor komo bakila peni de kitarik kiba dangshen mereka kamar ke badan po kala ande kamar ke pasa te hadian bangi hangtui on the side pada ha kedukan yung ihi ngapit sa gawai ka paket pat ngalap ba kumju kidon gibala long no mudon shu kala long tang ka sudah dan pada kidon kijabok kijabanya po gitu ru te kala pun kendet si syai nga bat lolong lala ban pentikna ya kani ka jingjakin bakam dei tang iwei paket ba long phala kumta tangmut kamar ka bami auto penai February kala dan kay ka ba shalandet ka ba ngimpat dertip tilese kay wang sutu pada hangye kadi ka Department of Commissionerate of Food Safety ka bah pensim kya lor kani ti beran-beran ngala pun ikong mukim yong warano itu gi mari matar syaka office gong ngali kendu ye bat ngilaya puson lor kani ka ye baro bat yong ba labun ba gi complain ba ilaju yo tengken lor kani bat kani kalong kasaki jong kata ba kani ka jing de kini gi mar kiba lese habong no gila de gi mar gi blas new ya ka ba ki package of course hakata ka expiry date ka padang ibiang nre kamar ka ba ka dan po ka de ka ba lap ka jur ya ka ko kya kumbang lap jitip na ita I rangba iba mar ngani yong poto phun ula stom kan tila ha ban lepini doktor ye mamlai kita ka po na kamno te kani ka bu ya udak jikli ba kongsan ba yang iban puson khamtam ki kimi ki pa mo kani ka porle sing in khampan rap ya ka awareness namar ngimla ban ong ban te lakam ka ngatrai ka Commissionerate of Food Safety kan no kan la ban le khanra ki kudam mo andre de yang ni bangi don kam ban pet khamtam ki kimi ki pa lani ki man ki para ki balanang blastan ba ngidan kam ban pet kikna shwa ya ki tarik ya ka date of manufacturing bat ya ka expiry date sakaweru lada long ka bala hite kabang kiar ya gini ki jajing ba no ban ngitep bagini ki jajing mam kimdai ki batai ka met ki dei tangkum ki drinks ki basu penbang si por nrei penong bandei ki patei kamet de latkina ba kim dei ki batal ra bantei kamet te sakawairu ngingim tep hangno kai ka factory hangno ki dan gini ki factory kamar ka balakat no ka baki dan hapo ka stock yard bat ki wanra te kajing kentu ru isi ki distributor kolong ba ladaki yai kum kini ki dan kamru banyak trilang bat ka Commissionerate of Food Safety ba makiru daladi kin chimi kajing ba clear ba om banum dia kum kini jajmar handai kiru kini trilang bat ki transfer ba kum kani ka jajmar kanum poi ki ba pedang menen mo ngadang iya ka news channel ba wat ujur potol ru la sukta na karong tang ban I jelngam bat kamar ko ba kumar po kilo ka ba kilayo na kayo ti kapamun mentajan baro ki jajmar ki marbam ke kala mani kum kiruti ru mo ki ba kiruti wa yatir bon gini ki baya supply ruti menta pi kamdan ki ong kisutho kamdan kata ka kawai kalong ba kamdan kana kono ka kerja certification ki don ki bam umdan ki details hangno nasnai ki bat kala panwan ra ka jingma ka babun ba hawe dei bat ka ko kya te masukun tu na kaliang jong amo ya ki me ki pa ki perlo ya ki baro ki planang blastat bat kumju khamtam ki thai nong nong ru kawai kalong ba ngingi le thet mar na yodo sumut sulu ne tengkat ka juja bon sen de kalau komne ba su phathiet ya kamar phathiet ki nong ya kali ki nong kamai kali mo su ong wara kata kimar tigi ba pri lagi su wara ba kat bayo te kani kala no ra ka jingma ka bakrau bat ka jing tu sha paro ki pa kolong lana filap kum kini
kadang kam ba pi mardor pin pentip syaka commissioner of food safety bana kaliang dong ki kila ban sim ya ke ka ba don kam kum kaan ban yo ban te laga malor kani badru ba kami lang salang hikan light na kajingma jong kani ka jingbam jing di daki ni ki jingbam ki bala ban kata sikete na mar ka jinglong bambiang na mata ka kot kya kawi nga kan mau tan ban yo ban berdap lang nganang mut katu ka video ka ba i ba pitari pha sanga kadai tang ka we ka kes ka ba jia shilong tang ba dang menen min just ngadang la pa social media sagi ba bon ba ki video jong uni ujung di fruity hi bat kani kala penting na ba kani kam dai tang ki sapo Meghalaya kani ka jingjia mata kala jia jan salansa tagamot kani ngi hapan suk tho ba lesi chalandat kadon ke ka ba khamma ka bang import tip chai halor kini ki company ki badon chaki than West Bengal ki badon chaki than plain area hago ba karukum shed karukum snack karukum packaging kini ki mar ki maktar kalong kum nung imtip ki nong thiet ki shu nong de ki shu thiet kini ki mar ki matar ki shu pan kini ki company hanrai kata ka ban dan ka kenja jimpet ngor halor kani kalong ka ba sikate ne ya ki nong di te ngatrai mangi ki nong penan kami kum ki consumer ngin haplong ki ba kham pet ngor ngi haplong ki ba kham husiar kham adkar badru bandap lap kum kini ki jaj mar ngin ka ban petip mardor Shaka Commissionerate of Food Safety. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.